staviti malo 50 T4 E4 Tank Destroyer. Mi ga skraćeno zovemo svi E4. Znači to je Tier 10 Tank Destroyer. Prosječna probojnost mu je negdje oko 295. Šteta 700 i nešto, ne znam točno. Znači ima dobar moćan top. Oklop dosta dobar. Oko njega recimo je dobro to, vidite, njemu se pola okreće ne do kraja, ali evo, do 90 stupnja. S jedne i s druge strane. Recimo od većine Tank Destroyer to ne ide. Recimo to je 15 S100 ispred, on može samo okretati se kompletno. Idemo vidjeti šta veća tvorka može. Ima dosta moćan top. Idemo malo tu probuj kad su svi krenuli, da završimo ovo. Smo završili. Sad idemo se malo vratiti, pomoću tu napast ovo, idemo s ove strane malo vedno. Evo nam, borba se odvija dosta dobro za nas, 5-2 za nas. Znači, kod ovog tenka je dobro to što ne morate biti iza na snajpu, jer ima dosta jaki oklop, može ići recimo sa teškim tenkom i naprijed gurati. Recimo, to mi se sviđa kod takvih Tank Destroyera. Kod neki ne može, recimo imate puno Tank Destroyera koji su jednostavno mekani i morate biti iza i gotovo. A s ovim možete ih gurati. Pomoć uvijek pušati, tako da jedno je, malo je spori, što normalno, možete uvijek, neki tank ima nešto dobro, nešto loše, tako da svaki ima prednosti i mane. Ali mada dosta je ovisi. Evo i ovog smo završili isto. Dođem samo i završim. Evo, samo 256 štete, a 2 kila ima. Što je dobro, što su svi krenuli bez nekog kompliciranja. Svi su gurali, pušali i jednostavno ko voda ide. Tako da ja nisam puno štete napravio, ali imam 2 kila. Znači, moramo planiti koji sve to trajalo. Probat ćemo ga, neću, da ga barem volili smo da se ga barem malo zakačiti da vidite koliko štete može napraviti. Jer nismo puno štete napravili, ali smo 2 kila. Eto, pobjeda čisto. Malo da se vidi. Dobar Tank Destroyer. Eto, malo sam htio pokazati o tom takozvanom E4, kako ga svi zovu. Znači, dobar, čvrst, malo spor, dobar top i može gurati sa teškim tankom na naprijed. Eto, lijep pozdrav svima, hvala na gledanju i čujemo se ili vidimo, ovisi. Lijep pozdrav.